Vreme u kojem Srbi igraju značajniju ulogu na istorijskoj pozornici najčešće se računa od godina vladavine Stefana Nemanje. Šta se dešavalo pre ovog perioda? Ko su bili srpski vladari i koje su titule nosili? Postoje li o njima pisani podaci? To su sve pitanja koje u poslednjih deceniju dve izazivaju burne polemike u okviru istoriografije Srba i Srbije. Na jednoj strani imamo takozvanu zvaničnu istoriografiju, a na drugoj mnogobrojne samostalne istoričare i samozvane istoričare koji nam govore da je Srbija i da su Srbi itekako imali kraljeve pa čak i careve pre Nemanjića. Jedan od onih sa koje se jedni i drugi slažu da je postojao i da je bio srpski vladar je Konstantin Bodin Vojsavljević. Malo ko je čuo za Mihajla, kralja Duklja i srpskog kralja. Među zaboravljenim junacima srpske srednjovekovne istorije je i njegov sin Konstantin Bodin. Novootkriveni pečat iz Istanbulskog arheološkog muzeja svedoči da je Konstantin Bodin nosio kraljevsku titulu. Bodin je bio sin srpskog kralja Mihajla, pa se nameće mišljenje da je titulu zadobio pravom nasledstva. Međutim, ovakve privilegije mogao da odredi samo romejski car i one nisu deo nasledne tradicije. Kako je onda ovaj srpski vladar postao kralj? Mihajlo Vojsavljević je krunisan 1077. godine. Središte srpske države tada je bilo nešto južnije u oblasti Duklje ili Zete. O njegovom sinu, Konstantinu Bodinu, mnogi uvaženi hroničari 11. i 12. veka su pisali sa posebnim uvažavanjem. Ana Komnina, ćerka jednog od najvećih romejskih careva Aleksija I, kaže da je on Bodina i Mihajla, egzarhe Dalmata, učinio je svojim prijateljima, pomoću pisama i poklonima pridobio njihovu naklonost, otvarajući tako sebi mnoga vrata. Hroničari sa carskog dvora izveštavaju i o velikoj pobuni protiv carske vlasti koja je izbila na prostoru današnje Makedonije. Na njeno čelo je stao Konstantin Bodin. Prve godine njegovog carstva narod Srba krenu da potpuno osvoji Bugarsku. Istaknuti ljudi Bugarske zamole Mihajla, koji je bio vladar, da im pomogne i s njima se udruži i da im svoga sina, da ga proglase carem Bugarske i da se tako oslobode prevlasti i okrutnosti Romeja. On im se rado odazove i sabravši 300 svojih ljudi predade ih svome sinu Konstantinu, zvanom i Bodinu, i pošalje ih u Bugarsku. I nasta strašna bitka i još strašniji poraz Romeja. Nakon velike pobede, Bodin je proglašen u prizranu za cara pod imenom Petar III. U početku je imao uspeha. Njegova vojska je osvojila Skoplje i Niš, međutim, pokazalo se da pobunjenici nemaju dovoljno snage da se dugotrajno suprotstavljaju romejskom caru. U bici kod Pauna na Kosovu, Bodin je poražen, zarobljen i odveden. Najpre u Carigrad, a potom u Antiohiju. Međutim, uspeo je da se oslobodi i vrati u svoju prestonicu Skadar. Najveći neprijatelj Romeje u tom periodu su bili Normani, predvođeni neustrašivim Robertom Viscardom. Aleksije I Komnin je uvrstio Bodinov odred u svoju vojsku. Glasine u postupanju Bodinovih trupa značile su podizanje morala vizantijskoj vojsci. Kao nagradu za vernost i pomoć srpske vojske, Konstantin Bodin je proglašen za kralja. Početkom 13. veka župan Stefan Nemanjić traži kraljevsku krunu od rimskog pape Honorija III. Papa je prihvatio njegov zahtev, pa je srednji Nemanjin sin postao kralj. U svom zahtevu Stefan Nemanjić ističe da mu pravo na krunu pripada još od prvog otačastva kraljevstva, koje se zove Veliko kraljevstvo od prva. Nemanjin sin, dakle, ukazuje da je Srbija već bila kraljevina. Pečat Bodina je pronađen u Arheološkom muzeju u Istanbulu, a javnosti je pokazan 2008. godine. Otkriće predstavlja prvorazredni događaj za proučavanje srednjovekovne i cele srpske kulture. Na prednjoj strani se nalaze grudi Svetoga Teodora, koji u desnoj ruci drži koplje, a u levoj štit, u čijem je središtu biser od kojeg se prema rubovima štita šire zraci. Pečat srpskog vladara iz druge polovine 11. veka predstavlja pravu malu revoluciju u otkrivanju istorije prednemanjićkih Srba. To znači da arheološka ispitivanja u budućnosti mogu dovesti do novih saznanja koje bi mogla da prošire interesovanje za srpsku istoriju i u ovom pravcu. U 26. godini Bodinove vladavine u Skadru, njegovoj prestonici, Bodin je preminuo februara ili marta 1099. godine. Sahranjen je u manastiru Svetog Sergeja i Vaka
koji je služio kao grobno mesto dukljanskih kraljeva. Smrt kralja Bodina označavala je i kraj uspona dukljanske države. Njegov sin Mihajlo je hteo da nasledi tron, ali zbog zlobnosti svoje majke nije uspeo, tako da ga je nasledio Dobroslav, o čemu ćemo više govoriti u nekom od sledećih videa. Rodoslovi Nemanjića započinju Nemanjom ili ređe njegovim ocem. Svi iz ove zamišljene crte kao da ne postoje. Pitanje koje ponekad mnogima prođe kroz glavu nalazi se u naslovu ovog teksta i glasi: postoje li istorije Srba pre Nemanjića? Primeri kao što je Konstantin Bodin daju odgovor i pokazuju kontinuirani pravac napredovanja srpskih vladara. Na putu od srpskih plemena pa do carstva koje je zakucalo na vrata Carigrada, zasluge ima sigurno i Konstantin Vojsavljević Bodin. Zaboravljen i veliki.